here, Salcedo Lopez, your teacher in Mathematics 7. So we are down to our week 3 topic for Mathematics 7. So shout out sa akong mga estudyante sa Manuel Francisco C. Ramos Senior National High School, grade 7 of all sections. Rin na ta sa ato ang topic for week 3, which is all about the absolute value and operations on integers. Kani nga topic is medyo makakita na jud mo og ka ng mga topics nga naay mga numbers. So, let's go. Pwede po ninyo i-prepare ang inyong module para maka-follow mo sa kuha. And by the way, I'm using this textbook. Kung naamo ani, you can have this as your reference book. Pwede po, kung unsa nga mga references sa Mathematics 7 yung gamiton as long as pag-match lang jud ang ato ang akong discussion sa inyong gamiton nga reference para dili mo makuan medyo maglibog sa inyong pagtuon sa Math 7. So once again, our topic for today or for this week will be about the absolute value and operations on integers. Math Quarter 1, Module 3 is divided into 5 lessons. So, natin 5 ka-lessons for this module. Namely, first, Lesson 1, representing absolute value of a number on a number line. May balaan ninyo diri ang unsaon na to pagkuha sa absolute value of a certain number using a number line. So, later on, may balaan po ninyo kung unsa na ang number line. Okay? For lesson 2, this will be about addition of integers. Next is subtraction of integers. Next one will be multiplication of integers. And the last topic will be about division of integers. So, kani silang upat, all about kung ano siya, kani upat. Mauna siya ang mga operations on integers. So, first, before ta sa operations of integers, tudloan sa tamo kung unsay pasabutan ng integer bago tamo i-introduce sa mga operations of integers. So, apat lang ka operations sa we have addition, subtraction, multiplication, and division of integers. So, I know, excited na kaayo mo. So, isa-isa ko na to ni ato ang lessons 1 to 5. This will be our objectives. Importante ka ng objectives sa, importante dyan kayo nga ma-achieve na ito na itong objectives. First is, to represent absolute value of a number using a number line. Second objective, find the sum of integers and solve problems involving addition of integers. So, napo tayo mga given nga mga problems relating to addition of integers para pod ka ng makabalo mo unsaon pag-apply sa topic. Next objective will be find the difference of integers and solve problems involving subtraction of integers. So same thought sa addition of integers. Nagyapon tayo mga solving problems involving subtraction of integers. Next objective is find the product of integers and solve problems involving multiplication of integers. And the last one will be find the quotient of two integers and solve problems involving division of integers. So, I guess ready na kaayo mo no and excited kaayo mo. Don't forget to scan your modules para maka-follow mo sa kuha. And pwede po mag-focus lang dili sa video. So, let's start with absolute value of a number. So, unsaon din nato ni pag-compute sa absolute value of a number? So, let's start with the definition. The absolute value of a number is the distance. Makita mo yung pointer, no? Okay, again. The absolute value of a number is the distance. Okay, distance ha? Of a number from 0. So, mo rin duman ninyo, ang absolute value of a number. Kung natin number ha, tapos pangitaan itong absolute value niya. Unsa, pila yung distance from 0. Okay? So, remember, distance itself is always positive. So, madungog naman nato ni nga word ang distance no sa other subject matter. Basta distance gani, wala na siya negative nga value. It is always
positive. Okay? So, positive na dyan ita perminti mo answer. The absolute value of a number n is written as absolute value of n. So, ang iyang symbol is kani nakapatunga si n. So, painundumin ninyo ha, pag makita mo ginana, ibig sabihin absolute value of n. So, let's take an example para masabtan ninyo. Okay, but before that, there is sa rule. If x is a positive number, kung si x daw is positive number, then the absolute value of x is x. So, ibig sabihin, kung si x is a positive number, ang iyang absolute value is its number itself. Kung ang imong pangitaan og absolute value is a positive integer, ibig sabihin, ang iyang absolute value is the number itself. Okay, kaya always positive man siya. So in symbol, absolute value of x is x if x is greater than 0. So ang mga numbers nga greater than 0 are counting numbers starting from 1, 2, 3, 4, and so on. So ang mga absolute value nga greater than 0, ang absolute value niya is the number itself. Para masabtan, example ta. Example, absolute value of 7 is 7. Why? Since 7 is a positive integer, then the absolute value of 7 is 7. So, di ba, ang absolute value ni 7 is 7 na gihapon? Okay, kung saan ang absolute value sa positive integer, siya po ang number itself is the answer. So, ang absolute value ni 7 or absolute value ni positive 7 is positive 7 or 7. Okay? So, muna siya ang rule number 1 ha. Okay, kani Okay, let's have rule number 2. Okay, kani siya. Okay, i-follow na niyo ang pointer. If x is equal to 0, then the absolute value of x is x. So in symbol, absolute value of x is x if x equals to 0. So kung ang gipangitaan natong absolute value is 0, ibig sabihin ang absolute value niya is 0. Okay lang. So kung 0 atong gikuan ha, 0 is dili siya positive, di po siya negative. So kung 0 atong pangitaan og absolute value, ang absolute value niya is 0. Example, absolute value of 0 equals to 0. Since 0 is equal to 0, then the absolute value of 0 is 0. So as simple as that, ang absolute value ni 0 is 0. Let's have the third rule. If x is a negative integer, then the absolute value of x is the opposite of x. Take note ha. So if x daw is a negative integer, ibig sabihin pangitaan na itong absolute value sa negative integer. If x is a negative integer, then the absolute value of x is the opposite of x. So kung negative, ang opposite niya is positive. So, ang kuan daw, ang absolute value daw sa negative integer is the opposite of negative integer. Unsa may opposite sa negative integer? That is a positive integer. So, in symbol, absolute value of negative x is equal to x if x is less than 0. So, sa man to mga numbers nga less than 0. So, we have the negative integers, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. So, ang mga absolute value aton niya nga mga number is the opposite of those numbers. So, ang opposite sa negative is positive. Nga naman, positive man jud. Balik ta sa definition nga remember, distance itself is always positive. So, atong answer sa absolute value is always positive. Okay? Example ta para masabtan. Example, absolute value of negative 10 is 10. Since negative 10 is a negative integer, then its opposite integer is 10. Okay? Nakuha? So, bisag unsa nga negative number or negative integer, ang iyahang absolute value is its opposite. So, opposite sa negative is positive, tapos copy nimo ang iyahang value. Okay? Na-gets? Very good. So, in writing the absolute value of a number, just write the numerical part. So, ang imong answer ani is, dili na ka dapat makakulong. Diba ang iyang symbol is kani, absolute value of 5. Imong answer is, dapat ang katong numerical value lang,
the integer itself. So the absolute value of 5 is 5. In symbol, so gamitan ng symbol, absolute value of 5 equals 5. Ayog balik ka ang symbol sa absolute value. So the absolute value of negative 5 is 5. In symbol, absolute value of negative 5 equals 5. Okay? So balik ta sa definition yan ikaduha. Di ba ana siya ang absolute value ni negative absolute value of a negative integer is the opposite of that integer. So ang opposite ng negative 5 is positive 5. So the answer is 5. So kung kung positive po siya tapos pangitanan mo siya absolute value, the absolute value is the number itself. Ana lang. So makabantay mo tanang mga answer niya is positive jud siya. Excluding 0 kasi 0 man good is neither positive or negative. Okay, simple ang absolute value. So, okay, kato siya ganina is based sa rule. So, let's find the absolute value of a number using a number line. Okay? So, tanaw na to ha. Sorry na sa akong cursor kay. Sa akong pointer kay mo. Struggle din siya. Pero nakita man niya sa screen, di ba? Okay, so absolute value of a number using a number line. So, magamit tag number line. Okay, mangutana mo, sir, unsa man ang number line? Kasi tagaan ta mong definition sa number line. Okay, what is a number line? A number line is defined as the pictorial representation of numbers laid out evenly on a straight horizontal line. Okay? Straight line na siya, horizontal ha? This tool can be used as a tool for comparing and ordering numbers and also performing operations. So take note ha, operations po nga operation soon nga ato ang i-discuss is gamit kaayo ni ang number line. So it is composed of 3 basic parts. So unsa man ang 3 basic parts sa number line? We have the middle part, the right part, and the left part. So in the middle or sa center, the origin is usually plotted with 0. Okay, sa middle si 0. Positive integers are plotted to the right. Again, ang sakit itong mga nasa right, ang mga positive. And negative numbers are plotted to the left. Kung sa right is positive, ang nasa left is negative. So, balik ta. Ang nasa middle is the origin. Sa gito siya nga integer, 0. Okay, nasa sa tunga. Ang nasa ihang right is positive integers or positive numbers. And nasa ihang left is negative integers. Arrows are put on the ends of the horizontal line to show that the line continues to infinity. So, para masabtan, pakitaon tamog naong sa number line. Okay, this is an illustration or an image of a number line. Okay? So, tulo man to siya ka-parts noon. Sa gitong tulo ka-parts sa number line. So, we have the middle, which is 0. The right part, which are the positive integers, sorry. Again, middle is 0. Ang right sa middle is the positive, or are the positive integers. And the left part are the negative integers. So, muna siyang naong sa atuang number line. Take note, it is a line. So, ang definition sa line, you can extend to both sides. So, kuning diri sa, after sa 10, pwede pa na naman extend until unsa nga integer nga gusto nimo, same with the left side. Kaya mao man na siya, naka-arrow siya, ibig sabihin, it shows that the line continues to infinity. Wala na siya katapusan. Ha? Gi-arrow lang siya para makita na ito nga line siya. So, nakita na ninyo ang number line? Okay. Gamiton na ito ni si number line to solve absolute value. So, let's go. In writing the absolute value of a number, just write the numerical part. Okay, balik na ko no. Nanaon man to. Okay, let's illustrate. Number 1, basahon sa natong instruction. Represent the following absolute value of a number on a number line. So, recall na to no, maubi ito ato ang first objective, which is to find absolute value of a number using a number line. So, gamiton na nato ang number line
for us to find the absolute value of a certain number. Number 1, absolute value of 6. Absolute value of positive 6. Solution. So, drawing taog, absolute number line. So, 6 man itong given. So, di na ito necessarily nga maabot tag 100. So, pwede na ito kutob lang ta sa 7. Para sa akong gibuhat dere. Kinaman na sa iyong module. Okay, pwede na ito magkutob sa 7 on both sides, sa positive ug sa negative. So, ang definition ato sa paggamit na tog absolute value, paggamit nato sa number line using sa pag-solve nato sa absolute value using the number lines, ang buhaton lang dyan nato distance from the middle, which is 0. So, kung pila siya ka-distance, mo to siya ato ang absolute value. So, since ang given is positive 6, so from 0, let's count units to the right. Kaya naman din ang mga positive. Positive man ang given. Kung negative siya, padung punta sa left. So, positive man ang si 6. So, 6 units start from 0. So, let's count. 1, 2, kaya ako yung drawing ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many units to the right? So, the answer is 6. Since 6 is 6 units from 0, the absolute value of 6 is 6. So, in symbol, absolute value of 6 is 6. Again, numerical value lang inyong isulat sa answer. Nakuha ba? So, igura ka mag-ihap gamit ang number line. So, next example. Absolute value of 0. So, mag-count ta og 0 unit. So, asa man ta magpadulong ani? Diba ni anak ko si 0 is dili siya positive, di po siya negative. So, nag-stay siya sa iyang posisyon diri. So, according to the rule, ang absolute value ni 0 is 0. So, the answer is 0. Wala man siya nag-count og units to the right. Wala po siya nag-count og units to the left. So, the answer is 0. So, sir, example na po niya negative. Sige, maghatag tag example niya negative. Okay, number 3. Absolute value of negative 3. So, ang given na to diri nga value is negative. So, asa ta padulong nga mag-count og units? Right or left? Okay, asa man ang mga positive diri? Okay, na diri sa right. Ang mga negative, nasa left. Unsa ang given? Negative ang given. So, let's count units to the left. How many units? Kung pila ang given. Okay, so 3 units. Let's count. From 0 ha, ayaw mong pagsugod sa laing number. Dito dito kay 0. So let's count 3 units to the left. Let's have 1, 2, and 3. So there are 3 units to the left from 0. So since negative 3 is 3 units from 0, the absolute value of negative 3 is 3. So, in symbol, absolute value of negative 3 is positive 3. Why positive? It's because we are just counting the distance. So, gi-count lang na itong units ha. Bali, ang distance itong gi-count, so walay negative. Okay? So, according to the rule po, the absolute value of negative integer or negative number is its opposite. So, sa may opposite sa negative? Positive. Duha ra dyan na sila, negative o positive. So, ang opposite ni negative is positive. So, the answer is 3. So, kung na yung mangutana, sir, what if, sir, ang kaning, balik na sa given nga number 1, absolute value of 6, nga nung wala man na ito gikuha ang kuan, ang ihang opposite, which is negative. So, dapat ang answer na negative 6. The answer is no. Because, the absolute value of 6 is 6. Kuan man na siya, kanang 6 units man na siya to the right. Wala may na-involved dira nga negative. So, ay mong pa-answer na is positive lang jud. Ato yung duman lang jud is negative. Kaya ang distance magud ato ang pangita. So, wala may distance nga negative, di ba? So, mao to siya ato ang hinumduman sa absolute value. Which is, gamit po kayo siya sa next nga topic, which the operation of integers. So, let us try before we proceed to next lesson. Okay, we have given an answer. So, absolute value of 3. Try to answer. Okay, I give you 5 seconds. Pwede na siya matamatahon, di ba? Pwede po nyo gamitan og number line. So, 3, 2, 1. The answer is positive 3. Okay? Number 2.
Absolute value of negative 5. The answer is positive 5. Let's have number 3, given. Absolute value of 3,000. The answer is 3,000. Okay, try to answer on your own. Tanong to kung tama ba. Okay, let's have number 4 and 5. Pero this time, dili number ang given, which ang given is an illustration. So, absolute value of this given. Okay, from 0 man siya to negative 9. So, the absolute value is 9. Okay, 9 units man siya to the left. So, ang distance niya is 9. 9 units. Okay, let's have another. Okay, what's your answer for given number 5? So, tanawa ang illustration. Maklaro ba? So, basi din yung maklaro ha na ay 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay? So, what's your answer? Absolute value pa ta ha? Okay, your answer must be positive 11. Yan naman. Basi na yung answer yung 10.5 ha? No, it's because ang pagbutang man gud diri sa mga value is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, between 10 and 12, it must be 11. So, nabantayan nyo sa mga answers, tanawa ng mga answers, puro siya positive. Because the absolute value of any number is always positive. Take note. Okay? So, simple na kayong ang absolute value. Easy na kaayo. If you have questions, i-comment na lang ninyo para mansiran po nato or PM me or sa GC. Dili na ta sa operations on integers. So, operations on integers, ato lang ikuan ha, natay ka ng upat ka operations. We have addition, subtraction, multiplication, and division. So, there are 3 ways to do operations on integers. 1, using number lines. 2, using sign tiles. And 3, using the rules. So, it's not necessary nga kuan ka ng gamito na nimo tanan ning race. So, there are also operations on integers nga dili na mag-require og number lines and sign tiles. What I'm going to do is i-introduce ta mo sa tulo ka ways. We have number lines, sign tiles, and using the rules. Pinaka-importante is rules. Okay? So, integer. So, definition sa integer. What is an integer? Okay, integer is a whole number, not a fractional number that can be positive, negative, or zero. So, kabalo na taha integer, positive siya, negative, og zero. Basta di lang jud siya fraction. Okay, usa man ang fraction ka na mga 1/2, 1/4, di na siya part sa integer. So, another definition, consists of all positive whole numbers, all negative whole numbers, and zero. So, part ang mga tanang positive, tanang negative, pero whole numbers. Whole ha, including zero. Mao to siya ang tanang include kay integer. Kasi duman na dyan sa integer is dili siya fraction, dili include si fraction. So, tanang positive nga whole numbers, tanang negative nga whole numbers, appeal pod si zero. So, muna siyang set of integers. So, set of integers, ang symbol niya is I, equals all negative integers. So, kaniho, negative 3, negative 2, negative 1, and so on ha. Kaning tulo ka dot diri is continue pa na siya, infinity na siya. Then, apoy 0. Then, ay mga positive, tanang mga positive nga whole numbers. So, nabantayan ninyo, wala si fraction, wala yung mga 1/2, wala yung mga 1/4. Inana, di siya part sa integer. So, kato lang yung 0, positive whole numbers, kana sila tanan. So, kana mga dot, pwede na nimo i-continue 4, 5, 6, and so on. Then, tanan po mga negative nga integers, whole numbers. Negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Muna siyang part sa integer. Kinakuha? Okay.
Let's proceed to addition of integers. So addition using the number line. Okay, pinakaunang strategy. Okay, use the number line to find the sum of 6 and 5. So 6 plus 5, pila man? Okay, using the number line. Okay? So, ang 6, dungagan mo siya 5. So, mag-start ka kay 6 using the number line. So, mag-count ta og pila ka units? 5 ka units to the right. Nga naman, kay si 5 is positive. So, let's count from 6. Starting kay 6 ha, mag-count ta og 5 units to the right. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Asa siya ni stop? Okay? On the number line, start with 6 and count 5 units to the right. Okay, again, ganun sa right, kay positive man si 5. At what point on the number line does it stop? Asa siya nag-stop sa number line? Okay, medyo nahiwi akong kuan illustration. Asa siya nag-stop? Sa positive 11. So, the answer must be, okay, it stops at point 11, hence, 6 plus 5 equals 11. Nakuha? Using number line? Okay, kung tanaw na to siya, 6 plus 5, dali naman ako mag-count using our fingers. So, 6 plus 5, sa 7, 8, 9, 10, 11. Or 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 na tanan. Pero kung number line mo na siya. Okay? Another strategy. So, find the sum of, another example, sorry. Find the sum of 7 and negative 3. So, mag-start ta kay positive 7. Mag-count ta og 3 units to the left. Nga naman. Because negative, ang 3 man good is negative. So, pabalik ta. So, from 7, let us count 3 units to the left. So, we have 1, 2, and 3. Okay, asa siya nag-stop? Nag-stop siya kay positive 4. So, the answer is 4. Okay, as simple as that. Na-gets? Okay, very good. Okay, let's add integers using sign tiles. Okay, natin mga tiles diri. So, let us represent kaning nga tile o kaning itom. Represent na siya as positive 1. Tapos, kaning po siya nga tile is negative 1. So, now, when we combine 1 positive with 1 negative, they will cancel each other. Nga naman, kaya opposite man sila. So, kung na positive o negative, i-cancel na nimo sila, walaon nimo. Kaya opposite man silang duha. However, when we combine positive with another positive, they will appear as duha na ka-positive. Okay, di ba? Di siya ma-cancel, kaya parehas man sila. Same with negative. So, duha na po siya ka-negative. So, duha na siya ka-tile. Ina na mahitabo. So, again, kung din sila, opposite sila, positive o negative, makancel, mawala. Kung duha siya ka-positive, maduha na siya ka-tile nga positive. Then, kuha siya ka-negative, duha na po siya ka-tile nga negative. So, let's try. Combine 1, 2, 3, 4 positive tiles and 1, 2, 3, 4, 5 positive tiles. So, i-combine mo. Since the first 4 tiles are positive, and the next 5 tiles are also positive, therefore, they will appear as, okay, di walay makancel, i-combine mo sila tanan, kaya parehas man sila. So, let's count na, kay inani naman ang noun niya, parehas man sila positive. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, how many positive tiles? So, there are 9 positive tiles. So, 4 plus 5 equals 9. I-combine mo. The answer is 9. Okay, next. Combine 3 negative tiles and 4 negative tiles. So, parehas mo siya negative. All you need to do is combine mo sila tanan. So, ang first is tulo ka tiles. 1, 2, 3. Next is given nga upat ka tiles. So, i-combine mo 1, 2, 3, 4. Ihapon mo sila tanan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the answer is negative 7. Sir, ganong negative man? It's because negative man ang tile. So, your answer must be negative 7. So, negative 3 plus negative 4 equals negative 7. Okay, another example. So, this time,
positive and negative. Opposite na sila. So let's combine or add 1, 2, 3, 4, 5 positive tiles and 3 negative tiles. So, since the first 5 tiles are positive and the next 3 tiles are negative, then the 3 positive tiles and 3 negative tiles will cancel each other. So, namin ka na, di ba, balik tayo, go back to our first, let's go back to the definition. So, you have to cancel opposite tiles para mabilin ang katong gipangita nato. So, since na positive na negative, so pwede na siya makakancel. So, let's cancel 1 positive and 1 negative. Another 1 positive, another 1 negative. And another positive, another negative. So, wala na makancel kaya nahurot naman ang negative. So, kinsa man ang nabilin. So, natin na-cancel man niya tulo ka positive, naputay na-cancel niya tulo nga negative. So, kinsa ang nabilin? Or unsa ang nabilin? Therefore, the remaining will appear as duha na lang ka-positive. Okay, kani siya nga part. Okay, di ba? Duha na lang ang nabilin. So, in symbol, 5 plus negative 3 equals 2. So, the answer is positive 2. Okay? Kaya duha naman ka tiles ang nabilin. Okay, that is how you add integers using signed tiles. So, I don't know if asa mo hiyang sa number line, using signed tiles, or using this third strategy, something ikatong strategy. Okay, using the rules. As I said, ang rules ang pinaka-importante. So, sa mga rule ani. So, rule number 1, when the integers have like signs, like means pareho. When integers have like signs, add the numbers and copy the common sign. So, kung parehas man sila og signs, halimbawa, parehas sa duha ka positive, so, i-copy lang daw, i-add daw nimo ang duha ka numbers and copy the common sign, which is positive, or which is negative, depende kung usa to nga sign ang like. So, para masabtan, example ta. Example, 8 plus 5 equals 13. Si 8 is positive, si 5 is positive. Si 8 is positive, 5 is positive. So, pareha sila positive. So, kung ina na may tabo, add the numbers. So, 8 plus 5, pila man? 13. And copy the common sign. Sa may sign sa duha, 8 is positive, 5 is positive. So, pareha sila positive. Your answer must be positive. So, the answer is 13. So, kopyahon ninyo ang common sign, then i-add ninyo ang duha ka numbers, 8 and 5. So, notice that 8 is positive and 5 is also positive. They have like signs, so add 8 and 5. Then, copy the common positive sign. Therefore, the answer is 13 or positive 13. By the way, you can include positive nga symbol. Pwede na po wala. Kung wala siya nakabutang like this, if wala siya nakabutang, ibig sabihin that number is a positive. So, pwede na po ka mag-mention og positive 13, pwede po niya 13 lang po. Okay? Ang symbol po niya is kani, positive 13. Okay? Nana yung symbol. So, pwede na po niya wala na. Okay? I mean, wala ning kani nga positive. Okay? So, let's have number 2. Negative 10 plus negative 9. So, negative siya. Negative po niya like signs. So, according to the rule, copy the common sign. Sa may common nga sign nila, negative ug negative, your answer must be negative. And, i-add nimo ang ilang duha ka value. So, 10 plus 9 equals 19. Then copy the symbol, which is negative 19. So, the answer is negative 19. Okay, kopyahon mo ang negative. Kaya parehas man silang duha, negative na mo dahan answer diri. Then, i-add nimo si 10 og si 9. Okay? Next, let's have rule number 2. Again, we are still on addition of integers using the rules. When the integers have unlike signs,
So kung kanina like, karon na pod unlike, dili sila magkapareho. Subtract the number, subtract nimo ha. Sige na subtract, mag-minus. Subtract the numbers and use the sign, use nimo ang sign of the number with greater absolute value. Okay? So again, kung di sila magkaparehas og sign, ang mahitabo, kung mag-add ka anaha nga di ka magkaparehas og sign, mahimo ana mag-subtract ka sa ilahang duha ka number. Tapos, kopyahon daw nimo ang sign sa number with greater absolute value. Okay, nakuha ba niyo ang rule? So example ta. Negative 2 plus positive 4. So, negative diri, positive diri. So, sa kita netabo, i-minus doon mo silang duha. So, kung i-minus mo silang duha, the answer is 2. Diba? Okay, 4 minus 2 or 2 minus 4 is either 2 or negative 2. Pero bilibog taon sa gamito na itong sign. Is it negative or positive? So, ang pagpili sa sign is, pilion daw ninyo ang sign of the number with greater absolute value. So, asa mas dako, si 2 or si 4? So, the answer is 4. Siya ang mas dako. Kay, di ba, kung tanaw na to 4 og 2, counting principle, mas dako si 4. O sa may symbol ni, or sa may sign ni 4, it's positive. So, our answer is positive 2. Nakuha? So, again, negative 2 plus 4 equals positive 2. Nganong positive? It's because, pangitaon man ang kopyahon man guna to nga sign is katong sign sa number with greater value. Kasi mas dako sa ilang duha. Kasi mas dako si 4 og ni 2. Answer is 4. Usa may sign ni 4. We have positive. Okay, so ang answer na to is positive. Then 4 minus 2 equals 2. So the answer is positive 2. So notice that 2 is negative while 4 is positive. They have unlike sign. So subtract 2 from 4, then copy the sign of 4 since it has the greater absolute value. Therefore, the answer is positive 2 or 2. Nakuha? So, kung wala mo nakakuha, let's take another example. 38 plus negative 20. So, pwede pa na positive 38 plus negative 20 equals. So, una na itong buhaton is mag-minus ta. 38 minus 20. We have 18. So, ang 18, naglibog ta kung positive ba or negative. So, unsa to ingon sa rule? Imo siyang kopyahon ang sign sa dako nga value. Asa mas dako, 38 or 20? So, it should be 38. Unsay sign ni 38? Positive or negative? Okay, positive. So, our answer must be positive 18. Okay? So, sir, pwede ko mag-identify una sa kanang sa ako ang gamiton dapat nga sign before ko mag-subtract? Okay, you can. Pwede ra pod. So, buhaton na to na siya, ha? So, 38 plus negative 20. Asa mas dako, 38 or 20? Okay, 38. O sa may symbol ni, or sa sign ni 38. Okay, that is positive. So, at least kabalo na ka nga, imong answer is positive. Okay? Positive imong answer. Ay, sorry. Erase na lang ako. Okay? Kabalo na ka nga, positive imong answer. Then, 38 minus 20 equals 18. So, the answer is positive 18. So, depende na sa imo kung unsay ka ng paagi nga gusto nimo. Okay, naa siya explanation sa kilid, kindly read na lang. Or you can take note also. Okay, let's have another example. Letter B. Negative 42 plus positive 16 equals. So, ang buhatan na to, asay mas dako nga value, 42 or 16? Okay, the answer is 42. Okay, bisan pag negative na siya, mas dako gyapon na siya kay absolute value man. So, mas dako si 42 kaysa kay 16. Unsay sign niya? Kaya ang sign niya is negative. So, kabalo na ka nga, imong answer is negative. Then, isubtract na nimo si 42 o si 16. So, 42 minus 16, we have 26. Copy nimo tong imong nakuha nga sign, which is negative. So, our answer is negative 26. Okay? Okay, another example. Okay, hala, hadlukan na ani Sir Ikit.
kuan naman kabuok, upat naman kabuok. So, try na to, hadlok. Negative 14 plus 22 plus negative 16 plus 8. So, ang buhaton ni mo ani is, imuha siyang i-combine ang numbers with like signs. So, ang tanang negative o tanang positive, itapok ni mo. So, gibuhat ako diri, negative 14, gisumpay na ko si negative 16. Kani siya, gisumpay na ko para magtapad sila duha ka negative. So, negative 14 plus negative 16 plus 22, kanina siya. Plus 22, tapos akong gisumpay si positive. So, plus 8. No na siya naitabo diri, plus 8. Okay? Nakuha ninyo, follow lang mo sa kuan ha, sa pointer. So, kung basahon ako, negative 14 plus negative 16 plus 22 plus 8. So, mao na siya strategy diri para mas dali na lang. Kay parehas man sila og sign. So, sa gito yung rule, pag parehas og sign, copy the sign. So, negative 14 plus negative 16, copy the sign which is negative, kay common man siya sa duha. Then, i-add mo ang duha ka numerical value. 14 and 16, we have 30. Plus, parehas po siya din, positive si 22, positive po si 8. So, positive po din mong answer. Then, i-add mo si 22 og 18. So, may tabo, positive 30. Okay? So, kanina po siya, na-shorten na siya, diba? So, di na ka medyo maglibog. Negative 30 plus 30. So, unlike sign sila, kay kaning isa ka 30 diri is negative, diri is positive. So, sa gito yung rule, subtract the two numbers. I-subtract mo si 30 og si 30, then copy the sign of the greater value. Asa mas dako, si 30 or si 30? Sir, parehas naman siya, kay 30 man sila pareho. So, walay greater. Okay, dito tabalik sa subtract. 30 minus 30. The answer is 0. So, ibig sabihin, ang answer is 0. Dito na ka mo balik sa pangutana nga, sir, wala may mas dako nilang duha. Wala may mas dako nilang duha, kay parehas man sila og value. So, your answer must be 0. Okay? So, pwede po ka nga, di ni mo i-follow ni iyang style. Kigiris na ko, no? Pwede po ka mag-left to right nga operation. So, start na din. Negative 14 plus 22. Pila man na negative 14 plus 22? So, we have, unlike sign sila. So, asa mas dako? Si 22. So, your answer must be positive. Diba? Then, 22 minus 14, we have 8. Okay, pasensya na mo kung di na maklaro. So, positive 8. Plus, okay, kapiyuhan sa nato si plus. Okay? 16, negative 16 plus 8, positive 8. So, di siya gapon sa pareho. Negative si 16, positive si 8. So, asa mas dako, si 16 or si 8? Of course, it's 16. It is 16 yan, mas dako. So, unsa may sign niya? It is negative. So, ikulong na kuha ka para dili magtapad si plus o si negative. So, 16 minus 8. 8. Okay? Okay, mauna na siya. So, positive 8 plus negative 8. So, di siya pareho. So, same na siya tayo tabo ng negative 30 plus negative 30. Okay, same na itabo. Okay. Parehas man siya, wala may mas dako nila. So, the answer is 0. Okay, parehas na siya. Diba? Parehas na silang duha. Na-gets? Okay, very good. Okay, more examples later. Okay, subtraction of integers. To subtract two integers, add the opposite or additive inverse of the subtrahend to the minuend. That is, if A and B are any two integers, then A minus B equals A, copy nimo si A. Ang opposite ni minus is plus, di ba? Then, inverse ni subtrahend, which is B. Kasi may kabaliktad ni B, which is negative B. Inana may tabo sa subtraction. Okay, then follow the rules for addition of integers. Nga i-follow man na to. Okay, di ba from minus nahimo siyang plus? So, mubalik na ta sa rule sa addition. Nga kanina atong tanawon. Kanina siya. Dili na ning daan. So, again, halimbawa kung mag-minus ta, we have 5
minus 2, kabalo man jud taan ano, 5 minus 2, 5 kuhaan og 2. The answer is, sorry. The answer is 3. Diba? Kani siya is the minuend. Minuend. Si 2 is subtrahend. Kani siya is the difference. Okay, mao man na sa inyong elementary nga topic, di ba? So minuend si 5, subtrahend si 2, difference si 3. Okay? So i-reason ako siya para maklaro. So may tabo daan na is si minuend copy. Tapos si subtrahend is para sa ning B, subtrahend man si B. Mausab siya ang opposite niya. Then ang kaning operation nga subtract mahimo siyang add. Then mabalik na ka sa rule sa addition. Okay? Para masabtan, okay, napatay additional nga definition diri. Okay? So, ato lang dyan na hinumduman, ato yung memorization si KCC. Okay, mag-KCC taan ni. What's the meaning of KCC? Keep, change, change. KCC. So, keep the first integer. Okay, kopyahan ninyo ang first integer. Ang una nga C is change the subtraction sign to addition. So, ang minus, mahimo na siyang plus. Okay? Subtraction sign to addition. Then, last nga change is change the sign of the second integer. So, kung saan ang sign sa second integer, so from positive, mahimo siyang negative. From negative, mahimo siyang positive. Okay? KCC lang dyan na siya. Or, pwede po mo follow the rules for addition. When the signs are the same, kung pareha siya sign, add and keep the sign. Okay? Mo na siyang rules sa addition, di ba? Mo na siya ikaduhan yung buhaton. Then, when the signs are different, subtract and copy the sign of the number with the greater absolute value. So, muna akong i-discuss, di ba, ganina dito sa addition of integers. And by the way, take note di ay kanang kung unsa ganito ang mga gipang-discuss nako sa previous, ayaw to niyo kalimti kay sumpay-sumpay ramang guni siya. Okay? Para sa subtraction of integers. Kung gikalimtan natin yung addition of integers, di mo ka-answer aning subtraction. Kaya pag human ba yan yung KCC, keep, change, change. Lagi itong keep, change, change. Keep the first integer. Change the subtraction sign to addition. Then change the sign of the second integer. Pag human yung KCC, mubalik mo sa rule sa addition. So kung nakalimot na mo sa rule sa addition, di mo ka-answer ani, di ba? Okay? Isa pa. Example, 7 minus 3. Okay? Minuend si 7, subtrahend si 3, then atong pangitaon ang difference, the answer of subtraction. So, KCC, keep. I-keep na to si 7. Okay, change. Ang minus, mahimo siyang plus. Then, ang 3, change man to, no? Change the second integer to its opposite. Okay? So, unsa may opposite ni positive 3? We have negative 3. So, 7 plus 3. Balik na po ta sa rule sa positive. So, nagamit tag tiles diri no. So, pwede na po ka atong using the rule. So, na siya 7 ka tiles. Napod siya 7 ka tiles nga positive. Na siya 3 ka tiles nga negative. So, opposite man sila. So, pwede ta mag-cancel ani. Isa ka positive, isa ka negative. Isa ka positive, isa ka negative, and isa ka positive, isa ka negative. Wala na nabilin nga negative. So, naapa may nabilin nga positive, ibig sabihin, imong answer ani is positive jud, di ba? So, the answer is, pila man na nabilin? So, we have, kaning gilinginan ako, 1, 2, 3, 4. So, the answer is 4. Answer diri is 4. Hindi ko kabalo masulat. Basta 4 na siya. 7 minus 3. Sir, pwede naman na diretsyoon. 7 minus 3. 4 naman na dayon. Okay, I'm just explaining to you how to arrive the answer using the rule.
So, kung pwede po mo diretsyo na ana, pwede na po. Pero what if kanang unlike sign na sila? So, mubalik yung tatong KCC, so, KCC, then rule sa addition. Example ta another. 4 minus 5. O, diba? Kanang 4 minus 5. Maglibog na mo anak. Kay baliktad na. Sir, baliktad man na. Dapat 5 minus 4. Magbuot dyan mo sa given. Maaman dyan ang given. 4 minus 5. So, let's follow rule. KCC. Keep, change, change. I-keep ni mo si 4. Okay, nagamit yung tiles dari. Ang minus, mahimong plus. Then, ang 5, mahimo siyang, i-change man nato siya sa iyang opposite. So, ang opposite ni 5, di na siya negative 5 ha, kay minus man ni. So, positive ni si 5. Ang opposite ni 5 is negative 5. So, nag-draw ko diri og 5 ka negative tiles. So, KCC man no. So, atong rule na to dito sa kuan, katong addition. Balik na to sa addition kay na balik naman to sa katong plus no. So, pwede ta mag-cancel ani. Kay 1 positive, 1 negative. 1 positive, 1 negative. Nag-follow mo? Okay, I'm hoping ha nga nag-follow mo. 1 positive and 1 negative. Then 1 positive, 1 negative. So di na ka pwede mag-cancel kaya nahurot naman diri ang uban, ang isa. So kinsa nabilin? Na isa nga nabilin diri sa negative nga tile. So ibig sabihin your answer must be negative 1. So isa ra man siya ka tile, the answer is negative 1. Okay? So 4 minus 5 equals negative 1. Kung magamit mo og tiles. Okay? Nakuha ba? Okay. I guess nakuha ninyo no. So, pakibasa na lang ko sa definition dira. 2 minus negative 4. Okay? So, keep nito nato si 2. So, duha ka tiles nga positive. Okay, mao man atong gilet na ganina, di ba? Then, ang minus, mahimo siyang plus. Then, ang negative 4, ang opposite niya is positive 4. So, kuan na siya. Ato na din i-follow ang rules sa addition. So, naay duha ka tiles diri. So, cancel. Ay, di dito mag-cancel. Sorry. Pati ako nalipat dahil ko. Hindi ta mag-cancel. Kay, parehas man sila positive. So, di ba kung parehas og positive, i-combine na to siya. So, natay 2 diri, naputay 4 diri. Kung i-add na to sila, that will be 6. So, the answer is 6. Kuha? So, pwede po ta dili mag-tiles. Pwede po ta, KCC 2. Change na to si i-change na to ni siya from minus mahimong plus. Then, ang second nga integer, atong pangitaon ang iyahang opposite. So, since it's negative 4, ang opposite niya is 4. So, balik ta sa rule sa addition. Parehas man siya positive. Positive man si 2. Parehas po positive po si 4. So, positive yung mong answer. Pwede ka mag-positive nga symbol. Pwede po wala. So, since pareho man sila, dili ka mag-minus, i-add ni mo siya. So, 2 plus 4 equals 6. So, the answer is positive 6. Or 6. Ano lang. Okay? Nakuha? Okay, number 4. Okay, another example. Negative 3 minus 5. So, KCC. Keep na to si first nga given, negative 3. Ang minus, mahimong plus. Okay, follow lang mo sa ako ang pointer. Then, si positive 5, mahimo siyang negative 5 because the opposite of 5 is negative 5. So, kung kopyahon na to na siya diri, okay, magsulat ko sa screen ha. Negative 3, keep na to si 3, negative 3, kaya siya man ang given diri. Ang minus, tanawa, ang minus mahimo og plus. Then, ang second nga integer, pangitaon na mga opposite. So, kuan na dyan na, duha na dyan na ha, positive ug negative. So, kung positive ang given, himuon mo siyang negative. Kung negative ang given, himuon mo siyang positive. So, since ang given is positive 5, ang imong ihatag diri is negative 5.
Ikulong siya, nga naman, dapat na close and open parenthesis kay para dili siya malibog. Masumpay nimo ang plus ug ang negative, di ba? Sulain. So, parehas naman siya, negative ug negative. Go back to the rule sa addition. If like ilang sign, copy the common sign. Sa may common silang duha, negative si 3, negative po si 5, si negative atong answer. Then, i-add na nimo siya ang iyang value. So, 3 plus 5, we have 8. Okay? So, mo ni siya ang answer. Tanawa dili sa atong nagamit siya tiles. So, negative 8 po yung answer. Okay? So, si negative 8, di na siya pwede parihason aning 6 nga walay positive. Si positive, pwede ra walay positive nga sign. Pero si negative, dapat na-adjud siya negative nga sign. Okay? Next. Okay, natin mga given para sa subtraction of integers. Okay? Negative 6 minus 5. So, unsa gito'y rule? KCC. Keep, change, change. Keep the first integer. Change the operation. Then, change the second integer into its opposite. So, follow na to ang rule. So, KCC, we have negative 6. So, copy na to si negative 6. Ang minus, mahimo siyang plus. Then, ang positive 5, mahimong negative 5. Then, go back to the rule of addition. So, addition man siya, kay plus naman nila, no? Parehas man sila, like sign. So, the answer must be negative. Then, i-add mo si 6 ug si 5. So, negative tapos 6 plus 5. So, the answer is negative 11. Nakuha? Okay. Okay, try doon yung number 2. 11 minus negative 5. So, pag-try mo, KCC, tapos pag gumawa yung KCC, go back to the rule for addition of integers. So, KCC, i-keep na to si 11. Ang minus, mahimong plus. Okay, tanawan ninyo sa cursor or sa pointer. At si minus, mahimong plus. Then, negative man ang second niya given or second integer, may mo siyang positive, kaya opposite man siya. So, 11 plus 5, dali na lang kayo na, di ba? Copy the common sign. Si 11 is positive, si 5 is positive, so your answer must be positive, then add nimo ang duha ka numerical value. The answer is 11 plus 5, positive 16. So, kung mag-answer mo og positive nga na symbol nga positive, like this, positive, tapos 16, kung mag-answer mo ana, dili na ko malian yung answer kay tama man na siya pero atong anaron atong sarili nga kung walay sign, it means it's positive. Okay? Pero ang negative dapat na siya negative ha, ayo jud yung kalimti. Okay? Next example. Negative 3 minus negative 4. So parehas la negative. So KCC, i-keep na to si negative 3. Ang minus mahimong plus. Then, si negative 4, mahimong positive 4. So, unlike sign naman sila. So, sa itong rule sa addition, if unlike ilang sign, di sila parehas og sign, copy the sign of the bigger value, then subtract. So, asi mas dako, si 4 or si 3? So, obviously, it's 4. O sa may sign ni 4? It's positive. So, kabalo na ka nga positive yung answer. Then, mag-subtract dayon ka. 4 minus 3, that is 1. So, your answer must be positive 1. Nakuha? Okay, very good. So, let's proceed to multiplication of integers. Product, mao na siya itong pangitaon diri product of integers. So, mao na siya ang operation multiplication of integers. Remember that product is the result when you multiply two numbers. Okay, recall sa tabi, kaya basig nakalimtan na ninyo sa elementary. We will learn about the multiplicand and multiplier. The number to be multiplied is called the multiplicand. The number with which we multiply is called the multiplier. The numbers to be multiplied are called factors. Example, multiply 20 by 2. So, 20 times 2, si 20, mao na siya ang multiplicand. Si 2 is multiplier. Ang answer is product. Okay?
So, kani si multiplicand ug si multiplier, they are called factors. So, ang answer niya is product. So, the result obtained is called product. So, ako na nag-review ha, kasi nakalimot na mo ani sa elementary ninyo. Even ang mga grade 7, makalimot ani katong nga grade 8 na. So, ako lang nang recall sa inyo ha. Take note ha, multiplicand, multiplier, product. So, multiplicand at multiplier, factors, tapos ang answer is product. So, proceed ta. Multiplication of integers. Di na ta magamit-gamit og katong number line og katong kuan pod og number tiles because number line murag di siya applicable kaayo. So kanina lang tang rules na jud diretsyo. Dali ra man ni siya, memorize lang niyo or i-kuan lang niyo, i-familiarize niyo ang rules. So, natay rule number 1 in multiplying integers. Rule number 1, when you multiply two numbers with the same sign, okay, pag pareho siyang sign ha, the product is positive. So, kung same sign siya, para sa ning positive o positive, the answer is positive. Negative o negative, i-multiply nimo siya, the answer is positive. Basta pareho silang duha, the answer is always positive. Okay? Rule number 2. When you multiply two numbers with different signs, so kung i-multiply pa rin duha ka number nga, dili sila pareho og sign, different signs siya, the product is negative. Okay, so positive times negative equals negative. Okay, di man siya pareho. Positive man ni isa, negative ni isa, the answer is negative. Ato po siyang baliktaron. Negative plus positive equals negative. As long as silang duha is dili siya negative, dili siya pareho og sign, ang answer is always negative. Timan-an na to na. Rule number 2 na siya. Rule number 3. Any number multiply by 0 gives a product of 0. Okay, any number ha, bisan pag 1 million na, i-multiply nimo siya sa 0. Bisan pag negative 500 na siya, i-multiply nimo sa 0, the answer is always 0. So, more siya tulo ka rules. Okay, di sana ako i-proceed sa next slide kaya para maka-take note mo. Anyway, napo na sa inyong modules. Okay, samtang nag-take note mo, balik ko na ko ha. Pag same sign, positive ang answer. Different sign or unlike sign, negative ang answer. Multiply by 0, any ha, if ang multiplicand is 0 or if ang multiplier is 0, the answer is always 0. Okay? So, di pa mo ka-answer ani kung nakalimot na pod mo sa multiplication table. So, kanumdum mo na pag elementary, gi-require mo sa inyong subject teacher sa math, nga kanang kuan, mag-memorize mo sa multiplication table. So, importante kaya pa na multiplication table ha, kay basig magamit mo calcu. Okay raman kay syempre modular man pero paningkamutan nato nga maka-memorize ta sa multiplication table. Kay para diretsyo na ta, what if kanang kuan kanang magpa-contest kuan ni ug padali ay og answer niya. Mapildi ra mo tungod kay kuan kanang wala mo ka-memorize sa multiplication table, basic ba yan na. So sige na kog yaw-yaw diri no, naka-take note na siguro mo. Okay, example ta. Okay, ayos na tanawa example number 2, example number 1 sa ta. Multiply positive 6 and positive 9. Again, multiply positive 6 and positive 9. They are both positive. So kung parehas siya sign, the answer is positive. So 6 times 9 is 54. So the answer is 54. Because the sign of the factors are the same. 6 times 9, 54. Positive ang answer. Example number 2. Multiply negative 7 and negative 6. Parehas siya negative, both. So the answer is positive. Ano man to, diba? Pag like sign sila, the answer is always positive. So, ang answer nimo is positive, then 7 times 6, it's 42. Okay, so the answer is positive 42. Example number 3, 4, and 5. Si tanawan na lang nyo dira. Example number 3, negative 8 times 5. So, unlike sign man sila, o sa gito, pag dili pareho, the answer is negative. So, 8 times 5, pila man? 40. So, the answer is negative 40. Negative ba kay? Negative man si 8, positive si 5. Next, multiply positive 5 and negative 2. Ay, by the way, kung inanig yung makita nga nagtapad sila, pag nagtapad yan sila, automatically,
ang gipangitaan na is ang operation nga gibuhat ana is multiplication. Okay? So 5 times 2 pila man? 10. Then unlike sign man sila positive ug negative, so the answer is negative 10. Di man sa pareho. So, di ba, kung sa example number 3, ang negative is si multiplicand. Dili po sa example number 4, si multiplier ang kanang negative. Basta kung kinsa lang sa ilaha ang negative, the answer is always negative. Then, i-multiply din mo ang ilang number. 5 og 2, 10. 8 og 5, 40. Okay? So, let's proceed. Example number 5, 0 times 10. So, according to rule number 3, anything or any number nga i-multiply nimo sa 0, the answer is 0. So, the answer is 0. Even if kanang si 0 ang multiplier. So, 0 gyapon na ang answer. Labaw na siguro kung puro sila 0. So, the answer is 0. Okay, nakuha si multiplication. Very good. So, dara, tanaw na to multiplication table for integers. Kita ninyo, nanay mga values diri. Halimbawa, kani si 16. How do we get 16? Okay? So, mao man mga numbers diri, no? Numbers diri. Okay, gamito na to siya as symbol na pod for multiplication. So, 4, kaniha, nakita niyo yung cursor. 4 times 4, pila? 16. Nakuha? Then, diri na punta sa negative 1 og negative 1 og 4. How do we get negative 4? So, we have negative 1 times 4. So, negative man siya, tapos kaning isa positive. So, atong answer is negative. Kaya may isa ka negative sila. So, 1 times 4, pila naman? 4. So, the answer is negative 4. So, dili na ta sa 0. Kaya kani siya, how do we get 0 here? So, 0 times 1. So, sa gito, any number nga gi-multiply sa 0, the answer is 0. Okay? So, let's try. Kani. Okay, how do we get negative 6? Ano man? Ano negative 6 ang answer diri? It's because 3 times negative 2. Kung asa sila nagkuha na si 6 is kuan magud siya, intersection siya ni 3 ug ni negative 2. So 3 times negative 2, so the answer is negative. Kay negative man ang isa, unlike sign man sila. So negative, then 3 times 2 we have 6. So the answer is negative 6. Okay? How about 8? Nganong 8 man ni diri? Kinalingan na nako. Nganong 8 ni siya diri? It's because ang intersection man siya ni negative 2 o ni negative 4. So, negative 2 times negative 4, parehas man sila negative. So, the answer is positive. Then, 2 times 4 equals 8. So, the answer is 8. And last is 0. Okay, how do we get 0? So, 0 times negative 1. So, sa gito, any number nga i-multiply sa 0, the answer is 0. So, the answer is 0. So, my challenge now is, naaman dyan ni sa inyuhang sa inyuhang module. So, I challenge you na kana ikumpleto na ninyong tanan mga boxes diri, kana mga empty nga mga boxes. Kay ngano, chikon nako na, tanaw nako kung tama ba inyong mga answers. Okay? So, that ends our discussion for multiplication. So let's proceed to the last topic, which will be about division of integers. So recall, quotient is the answer when we divide. Dividend, the number being divided, and divisor, the number being divided into something. Okay? So example, 20 divided by 4 equals 5. So, ang yung gigamit nga symbol diri is kaning inani. Divide. Kaya ilaman mo ana no? So, 20 divided by 4 equals 5. Si 20 is the dividend. Si divisor is ang 4. Tapos, ang 5 nga answer, which is the result when we divide 20 divided by 4, is the quotient. 5 si quotient. So, muna siya yung isa ka paagi sa pag-divide.
Naputi paagi mag-divide nyo yun, ani, 20 divided by 4, kanina ay murag kahon. Diba? So, 20 divided by 4 is 5. So, ang nasa sulod is the dividend. Nasa gawas is divisor. Then, quotient ang nasa babaw. Kaya siya man ang answer. I know nga kanang kuan. I know nga nakahinumdum pa mo ani sa inyong lesson sa elementary. And I hope nga na hinumduman pa jud ninyo until now. Kay basig na igura pod mo na recall karon kay gipakita nako. But it's okay kay syempre nalipay pud ko kay akong gi-recall nga nakahinumdum pod mo nga na-discuss din ninyo sa inyong elementary kay kasagaran tubag sa akong mga estudyante sa una, sir wala man na siya na-discuss sa elementary. Medyo mo pag inaana kay na-discuss jud niya sa elementary, nakalimot lang mo, di ba? So napoy other paagi sa pag-divide. So 20 over 4. Basta over, divide po na siya. So ang nasa babaw dividend, nasa ubos divisor, ang equals is the quotient. Okay, review lang na ha. So, proceed tayo. Division of integers. Rule number 1. When two numbers with the same sign are divided, the quotient is always positive. So, parehas siya sa multiplication. Pag pareho sila sign or symbol, positive ang answer. So, makita ninyo, duha ka positive, positive ang answer. Duha ka negative, positive ang answer. Rule number 2. When two numbers with different signs are divided, the quotient is always negative. So, parehas ka pa siya sa multiplication. O, diba? Di naman mag-listen sa multiplication o division. So, pag naisa ka negative or naisa ka positive, or unlike ang duha, present ni positive ug negative, negative ug positive, the answer is always negative. Okay? Then, rule number 3, the rules for dividing 0 by a non-zero number and for division by 0 still hold. Okay? If you, 0 divided by non-zero number, halimbawa 0 divided by 3, the answer is 0. Pero kung 3 divided by 0, it's undefined. Okay? Di ka pwede mag-divide ha, nga si divisor is 0. Nung duman dyan na ito, undefined na siya. You can kanang confirm that using calculator. I-divide na nyo, walay answer. Okay? So, inaani siya ha, natay rules sa 0 manggod. Okay, so, halimbawa si 0 divided by non-zero number, pwede ta positive 1, ana. Positive 5. So, the answer is 0. Pag siya po ng divisor, undefined siya. Hinumduman na nato nga rule, basta di siya pwede nga mahimong denominator si 0. Ano Di siya pwede. Okay? So, example. Okay, natin mag-example din sa division. 45 divided by 5. Asan akong kan? Okay. 45 divided by 5. So, nabantayan na to, parehas siya positive. So, the answer must be positive. Then, 45 divided by 5. I-divide lang na mo. So, the answer is 9. Okay? Kitanawa ang steps. Okay, you can read also the definition, description every step. Example number 2. Find the quotient of negative 51 and negative 13. Negative 3, sorry. So, negative 51 divided by negative 3. Nabantayan ninyo, parehas siya negative. So, parehas man siya negative, the answer is positive. Then, 51 divided by 3, the answer is 17. Nakuha? Kabalo naman mo divide, di ba? Okay, let's go. Example number 3. What is negative 57 divided by 19? So, negative si 57, positive si 19. So, unlike man sila, the answer is negative. Then 57 minus 19, the answer is 3. So the answer is negative 3. Okay? Example number 4. 273 divided by negative 21. So positive si 273, negative si 21. So ang inyong answer must be negative. Kaya unlike sign man sila set. Then, i-divide mo si 273 by 21. So, the answer is 13. Okay?
Sir, pwede mo gamit o calcu? Okay, as much as possible, dito mo gamit o calcu. Pero kung gusto mo gamit o calcu to confirm your answer, pwede ra na siya. Basta pag-try jud mo first, ha? Before mo magpalaban sa calcu. Okay, before I end my discussion on the operations on integers, so let's try this few examples here. I think there are 10 examples. So this is for me to test if you can apply what you have learned from my discussion. So let's try number 1, -6 plus -2. Okay ha, take note, pareha sila nga negative. So your answer should be, okay, try daw. Okay, your answer should be -8. It's because according to the rule, on addition of like signs, you add the numerical values 6 plus 2, then copy the common sign which is negative. So 6 plus 2 is 8, then copy the common sign negative, so the answer is -8. Okay, let's try number 2, +35 plus -38. So compared to number 1, si number 2 is unlike siya nga sign. Sign sa duha. So si 35 is positive, si 38 is negative. So your answer should be, pila man? Okay, the answer is -3. Okay, why? It's because gisulti dito sa rule na if you are going to add unlike signs, so copy, i-subtract daw nimo ang numerical values sa duha, then ang numerical values, then copy the sign of the greater value. So si 38 ug si 35, asa may mas dako? Of course, obviously, it's 38. Then yung sign is negative man. So negative yung mga answer. Then 38 minus 35, it's -3. Okay? Let's proceed to number 3. -6 plus +4 plus -4. So, para dali sa inyo ha, i-add lang sa ninyo ang duha. Then the result, add ninyo sa last. Okay? Tanong na to. Okay? So, your answer is, tanong na to kung tama ba siya diri sa kanang akong answer. Okay, the answer should be -6. Why? It's because -6 plus 4, so unlike sign sila, no? Copy the sign of the bigger value, dako man si 6, so negative ang mga answer. Then subtract, 6 minus 4, that is 2. So -2. I-add mo si -2 kay -4, so same na silang sign. So like sign, copy the common sign, then add. So -2 plus -4, that is -6. Number 4. +10 minus -5. The answer is, subtraction man ni siya. Subtraction. So, sa gito siya KCC. Keep, change, change. Keep the first integer. Change the operation from minus to plus. Then, change the second integer into its opposite. So, may mo siya. So, ang mahitabo, si 10, keep siya. Si minus, may mong plus. Then si -5, may mong +5. So, the answer is 15 or +15. Okay? Number 5, let's try. -30 minus 46. So, KCC, keep, change, change. Then, go back to the rule for addition of integers. So, your answer should be, ano to kung tama ba? Pareha ba tag-answer? The answer is -76. Why? So, i-keep nimo si -30. Si minus, mahimong plus. And then, si 46, +46, mahimong -46. So, go back to the rules for addition. So, same naman sila og sign. So, both negative naman siya. Copy the common sign which is negative. Then, add nimo si 30 and 46. That is 76. Nag-gets niyo ang explanation ako?
Kung naglibog mo ha, pangutana lang mo sa comment section. Number 6. O, tulo na siya ka integers na given. 3 minus 11 plus negative 5. So, same sa akong gibuhat sa number 3, unahon sa nimong duha. Then, i-add na mo siya ang result sa ikatulo. So, the result, when you do this operation, again ha, katunga strategy ha, para di mo madugay. Di mo maglisod. So, the answer is negative 13. Yan naman. So, unahon na to si 3 ug si 11. 3 minus 11. So, keep si 3. Si minus mahimong plus. Then, si 11 mahimo og negative. So, 3 plus negative 11. So, unlike man sila, copy the sign of the bigger value. Balik man ta sa rule sa addition. Copy the sign of the bigger value, which is 11. So, negative ang answer. Then, minus. 11 minus 3, that is 8. Tama? So, negative 8 atong answer. Sige, suot na ko dire. Negative 8. Plus negative 5. So, same sila og sign. So, copy nimo si negative, then 8 plus 5, 13. Okay? Number 7. Okay, multiplication of integers. Negative 50 times negative 4. Times positive 4. So, dali na kayo, no? Unlike sign man sila, so the answer is negative. Okay, multiply si 50 og 40. The answer is negative 200. Number 8. 8 times 5. Both positive sila. So, 8 times 5. Kaning data ha, kay ang iyahang symbol is for multiplication na siya. So, 8 times 5, multiplication table, that is positive 40. Number 9. Positive 125 divided by negative 5. So, positive divided by negative. Sa ito yung result, dapat ana, positive divided by negative, it's negative. So, i-divide na po mo sa 125 kay 5. So, the answer is negative. Okay, pila answer ninyo? Negative 25. And last, try this number 10 nga example. Negative 88 divided by negative 8. Both negative na sila. So, according to the rule, negative divided by negative, it's positive. Okay? Basta mag-divide kag negative into negative, the result is positive. Negative divided by negative equals positive. So, 88 divided by 8 equals 11. So, the answer is positive 11. So, if na may question, kindly ask them ha. Ibutang na ninyo mga questions sa comment section. Okay, teaching, happy learning. Padayon na to ni naning strategy no para makatabang po ko sa inyo ha. Once again, thank you so much for watching. Bye!